Bona kubuyikata ngiyakutova nanomqondo obhedayo lo nto vele bezokuthatha abantu nje ney'thebholuseni bazoda bazoba amakhansela yiko bona bepetuza begibela Angithi amakhansela kade wamadiphala yike ngazilutho epolitiki. This is democracy. This is not a dictatorship. This is not a banana republic. This is democracy. Bona babemasha leyo phongolo bethi ukhiye bawuthola ukhiye ngoba babewini umkhandlu sekuphuma ukhongolosi yabona wawuthola ukhiye bona basebazothi kufanele bona bakulokhuza mama bekhishwa bona ukufokola inhliziyo yokucinda le eminyama lapha e-NF bese bethi bona kuyalokhuzwa bebhoshela amatafula udote leyo hawu uyabona nje iy'hume lezi ezingumncwawo nedada leli njengoba beqhawulana nje phambili vele bawuphosele emawini ayikho le nto leyo uyimema kwezinjani awukhanda le mbodlalo ngeke khohlwa phumile manje abayazi ipolitiki laba bantu bayazi ngoba ipolitiki laba bayaziyo yikho nje ukushuphula abantu nokudictator nokusebenzisa ubukhosi ukuze kubenefithe bona futhi sikhatha leyo nto leyo sikhona manje we are in charge awuzosathi umuntu la sabe laba kwakhongolose nabo la besabi ngoba ingane zethu kusasa ziyosibuza besosha ukuthi sasekuphi izifa sibuka ngeke siyakhala manje I am the president.